nabukulika enjumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gushigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yobomoli umwanone kirijane Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwatu muchando koya sivya komenterwa amaino asibalia agogete nko kwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asili golire nsekegima mbambwa tensema sabana bakubutera nabo igoko goserelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabukubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabukubonyora gwetera ase njera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Weirevia na india mwancho murigireria wa Getembe TV maragwa bengia titukoneria Alhamisi. Karibu sana sekiunga chinsa ikomicho bono muragoba tujare ko yasanga asenchera ere ya vene ekegima na gusanga nintwe ase mitandao yetu ekirero tonyora muri Getembe TV emo ase emo kurukwa Matilda ubaigwa nere Wilson Makori kurwa asensemo yewe manyererio na Kevin Ongeri ukoretera chibichana Mario gya senchera engi kirano kionga kiratogo chaka nigobono abanyanyimbo bachakire obotuki kubwatakana negekore ase abantu batamanyiri banyara gutuoma enyasi na koyegeria yamagacho agenderete ayegeta seni kia banyanyimbo ime ye wode ya Kiogoro bunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii korengana na Zefania Otundo uyoro munyakirogo wekigancha kirikia NGCDF ase bunge eyo ya Nyaribari Chache nigo atebire amagacha yo nigo bono akwamete kurwa oburayi bwaeta na nemeroberio yoko ya kwamura nigo bono konye yabekirwa aroro nekiro bono baborire butuki banyare gukorekana heri kumanya naki magacha yo yegeta seni kia banyanyimbo akugwa my thinking ye nakagira inga okoba yembure nyinge enyombe iga igo yanyarete koba gekwanyo kabotuko gosege kugubotuko lakini yakara tuachira iga bune team twanyora inga enyombe ye tari egwete ni getagwire ige koro kinga abantu mbarororo batari nekerengererie kia abo bajete botuko bakagani gotagura enyombe ye iga igo yagache tu na umweshimiwa olengo mukoro lakini gatigerunjera na boigo ekero twa service tokanyoinga chibesa nchirororo bona ige nyombe ye ne bwata 6.2 million ne chibesa echo talinge chire ase account ya CDF ya committee ye nyombe ye ganja rosetigo chibesa echi na bachibwate chire chi million isanemo ne chinu gutaibere igo enyombe ye eteneine ase ngenjo ya twarete chishi ukorumaega echikonya intubu no vis toganyete chigambu chiere inde toy one okay from the CDF board inde to endera gutumia chibese cho chitigarete ase nyombe ye nyombe ye genyara koba gekoera une kerengere kiarenge kia bantu ba Kiogoro eria inde endera gokonya a community yeito ye chiro ya Kiogoro na boigo na Kiogoro
engima as well as Nyaribari. Karabara to airport and from our side ndobeke binte byamo then torora inga kinyombe yakandira kwa gacho. Omoroki woyomo nigobono anyara gusiria ubugima bwae na bande 10 gutigara ne chingoma chintindi magega yokugwa asenguro yobuchabu gusenguro yecho ase eskuru ya baria batari koigwa ya Kapsabet. Aboroki wabo nigobono basangirekana na gutenena ase liagacherio lia septic tank osengore yo bochabu yechibuti emerongevere ayo yanyara kwanyuka abarokiwa 10 batenene igoro gusabu banyara kuwa sengore yo nigobono baminyoka na kosenigo baminyoka barene kirenga kyo gusonja erumbe na bwigo chigari chinyinge icho cyarenge no murayi bwense kagutara ase chinseme cyo korende nigo enganeyo yanyara kubetererio murayi bwense Muske William Ruto goso ase eskuru yo na bwigo kwenana engora yaye. Najua kuna wanafunzi hapa walikuja kutuangalia na kutukaribisha katika sehemu hii. Poleni kwa ile ajali kidogo imetokea hapa. Tutashughulika na hiyo maneno, lakini nimepata nafasi pia ya kuwatembelea na serikali ya Kenya imefanya ile kazi imefanya hapa. Na kwa sababu nimefika hapa, nataka kusema pole sana kwa wale watoto walipata ajali, na county government na wale wengine wote watashughulika na hiyo kazi. Lakini hata mbali na hiyo, pia tumepata nafasi ya kuangalia shule yenu, na najua ya kwamba hapa mnahitaji mahitaji kiasi na mwalimu. Kwa sababu sasa mimi nimefika hapa, nitakuachia shilingi milioni 5. Na Muske William Ruto kaukwana kurase county yo ya Nandi nikubono anyara ugukwanira ukubwaterana ase serikali kubwa muno kira kwegerera igitambukiro kia magia UDA na bwigokeri kia ODM kyoko rosia serikali chinga kicho nigo atebruna chi siasa gose siasa embe yokobagana abakenya teganire ase chinga kibune chiga eyo egosengane yo yerera bravo kwimuke gatambukiro yokobwaterana na korosia serikali engare yogokonya abakenya. Uchaguzi ya chama iko Jumamosi, si ndio? Na tunataka watu milioni 5 wajitokeze kupiga kura ya uchaguzi wa chama. Kila polling station tunachagua watu 20. Hawa watu 20 ndio watasimamia maneno ya uchaguzi mwaka ujao. Wao ndio watapanga mambo ya chama, kwa sababu mnachua chama ya UDA ni chama ya kitaifa. Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Sisi tumeunganisha Kenya iwe moja, na hiyo ni kazi yangu kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ndio mnaona tumekubaliana chama ya UDA na Kenya Kwanza, tumekubaliana na chama ya ODM ya kwamba tutaketi chini, tutaongea, tutapanga coalition ya kutengeneza serikali ya 2027 ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Tuunganishe iwe moja. Tuunganishe iwe moja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Jepterit mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione tutam. Mwanene wa banyanyimbo imensi ya Kenya Douglas Kanja nigobono rero ahumirana na bakomanda gusaba tenene babanyanyimbo kurwa ase chinsemo ao na gusanga ali agenderete ase obokoreri bwabo chinga kecho Kanja nigobono anyara gotebuna oboke bago bwabere bogokea imensi ya Kenya kuri mwaka o 2024 na boigo umwaka oita na boigo gotebuna nigo baligetie kwene kyo gusenigo serikali yemukie getambukiro kyo gukina engeri ya banyanyimbo eri kubakonya banyare gukora emirimo yabo na boigo gutingia oborendi ime yensi ya Kenya sinchira ya bene. 5.1% decline in criminal cases reported compared with 2024 and an 8.4% decline compared to the year 2023. Other remarkable achievements includes, but not limited to,
a job group and salary harmonization, continuous capacity building, a highly successful recruitment exercise, several ongoing housing projects, and a batch of new motor vehicles replacing those that were old and unserviceable, as we await more this year, among others. As you are all aware, turning our police stations, training institutions, and all service areas into centers of excellence. This forms part of the 4-pillar transformation framework, focusing on institutional capacity, operational preparedness, and logistics, oversight and accountability, and human resource management and development. This onerous task of transforming the National Police Service and maintaining an upward trajectory calls for all hands on. It requires each of us to coordinate our efforts, support one another, and work with unity of purpose to accomplish this mission. Na umancho murigiriria kubwatikana nembura enyingi yo yabakegoto hekerera amebasokano obweto igo kubwatirania bamenyi bechinsemo anamono kubwa asomochie omonene o Nairobi nigo bono mugavana omukuru bwe county eyo nainde oro omonchoreria Muske Mike Mbuvi Sonko bono anyari kubwata kobokonyi gochiase chiamate wetania emirongevere chiri chitarikonyara gose chiasinywa koyakanera ebill anemuno yenkendu nigo anyara gutuma bobwatani bae chinga kecho asenkendu ya city mochari ne chinga kecho nigo banyara gotabuna nigo basirire chiamate echo chinyare kuira emibire yabancho babo nabo igo koyenya. Mimi naitwa Francis. Mimi nafanya kwa ofisi ya Mike Mbuvi Sonko, ambaye pia ni party leader wa National Economic Development Party. Lakini hapa hatujakuja siasa, hajatutuma siasa hapa. Ametutuma tukuje kulipa hizi bills zile ziko hapa mochari zote. Amesema angeweza kufika kwa sababu akona mata kotini kidogo anamalizia, but once amemaliza atajoin families ama anaweza waita pale kwa ofisi ndio wapangilie mikakati vizuri. But ametuashua kwanza tukuje to clear hizi bills zote zile zenye ziko cleared, zile familia zenye hazijiwezi tuweze kulipa hizi bills zote. Sawa? So tutaanza hapa one by one to make sure kila bill imekuwa cleared. Tuko na team leader hapa wetu Jawe atatu lead kulingana na vile wamefanya investigation yao na hizi bills. Tutalipa zote to make sure kila familia hakuna bill wanadaiwa. Si ni sawa? Mimi naitwa George Rodi. Mimi ni mkaaji wa Kibera na mimi ni chairman boda rider wa Kibera Sub County. Nilipoteza rafiki yangu sana na ni colleague wangu wa kazi pale hivyo Kibera. Alipelekwa na maji na pikipiki ambaye babake ndio huyu. Hata ukiona huyu mzee ajiwezi tumemhosta pale Kibera, hata Kenya anaweza kula hakuna. Asante sana Bwana Sonko kwa kutusaidia, kwa sababu tumetembea hapa na pale, hakuna mkubwa yeyote wa Nairobi wamekuja kutusaidia. Tumekaa tukisaidiwa na huyu bwana wetu kutembea huku na kule, tunatafuta pesa ya kusaidia hata huyu mzee ama kutoa bodi hapa ili tushinda kutoa. Na tumeona Mungu ametuletea Bwana Sonko. Asante sana, na sio matanga peke yake. Shikilia majamaa. Tuliona hata Conjestina ulitusaidia sana, ukashika msichana, sasa hata maisha yake inaenda. Ikiombe kirigitene tobo chori ne chimbebe means ya Kenya kia Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC nigo bono Kenya kubura una nigo kiganetie chibesa chitaneti chimilioni chimisano na isato asi amariganio yobochori obonene mwaka 2027 chinga kecho pakusanga nensemo ye bunge nigo banyare kubura una chibese chiga nigo chirabakonye banyare kubura chimashine chiganeri use chi computer asi chinyinge cyabo use chiri babiri bagotumeka chinyinge cyabo chibwate mechando use chisaligete na sensemo ende nigo batebire buna nonyene chigari bagotumeka nigo chitari burunge use chibwate emechando echo chibwana tukoligererwa asenjera ire eyavene.
All of us as commissioners, we are using very old vehicles. The other day, my colleague here, is it called bearings? The front wheels came out. The front wheels flew out. God forbid we could have had breaking news. So the situation room will be there to do a number of things. Number one, real-time updates from the field to know ni nani anasema uongo, nani anasema ukweli. Have the officers of the former commissioners gone with the furniture also of the officers? We need laptops. We need a computer to be there. We will need officers. So hiyo kizungu mingi is what it's going to do. We didn't have allegations of rigging, but there may have been allegations of other malpractices. So how did you rate yourself? I would mark ourselves at 90%. We did well. The only areas where we had challenges, as many people have read in the press, was to do with incidences of violence here and there. Na engusanano entindi nikobono yanegetigwe ase amagacho yechiavisi echimo chomwaziri omukoro Raphael Tuju chinsemo chia Karen ime ye county ya Nairobi ayaiga magega ye company yamo imanyakanete na East African Development Bank gotara chinseme echo ase Gose company yu asabite eloni korwa gutara chinsemecho na kugania buna nigo baligirie konia magacha yo ekiagera omoske Raphael Tuju tachieti konyara wakana eloni yo asenchera engikerano na ekigambiro ekenene emeyense nigo bono kyanyara kubwatoka ogochika chitariki 10 mutinyo yoiga buna company yo nere no bosibole bono bwokwimbukia egetambukiro kende yonsi kelibaganetie elio kwenyorera chibese chabo kurwase omoske Raphael Tuju kolende tinga kecho Moske Raphael Tuju nigo akanira atebretere gusuka kurasa magacha yo na nigatebire narioka ese gutoka asireti obugima bwae naliye nibo eyo eranyare kurusigwa se amabokae. So basically what happened is that the judge made a ruling against me on Monday. According to the constitution, I have a right to appeal. But the Lady Justice insisted that I don't have that right unless she gives me the leave to appeal, which is different interpretation of the Constitution as far as I'm concerned, because Constitution 2010 gives me the right to appeal. Now, unfortunately for me now, of course, you know there are corruption cases on this matter, right? People are arrested at my place because they were insisting that I must give them money for this judge to allow any appeal, any stay of execution, any status quo. Now, I've already made the application. As I'm waiting, the agents of a gentleman by the name Chebet, he brings a fellow called Kiprop, Mr. Kiprop, to take over the property. And they have no court order, they have no court papers. They just think that they can come and intimidate me so that they can come and tell Wanza muligere abuno to kolere kionga kolende no kwenyore buna ase chinsemo chiri cha Naivasha me county ya Nakuru nigobono amaliganio anyare gokorekana asinchira engikirano naboigo World Safari Rally nigechagete asinchira yabene iyo gokorekana ase chinsemo echo kolende asin entunde yiga tibachakire time yo mocho Nairobi ingana echagete ase chinsemo cha Naivasha oka osinganira korekane ase county ya Nakuru yoka niyo chaka osechagete litukoria rero mugasolero oika litukoria Jumapili ose oika chitariki 15 gendera gotwara uboligererio bia ime ya Getembe TV na ikero moroberio oraso ya sembeo moroberio manyakanete bunekerorano tuposa guska gendera kubutobwati gutira se mitandao yeto yekirero Facebook na boigo YouTube tonyore na Getembe TV iriateriane Matilda Obaigwa na Wilson Makori kurwa sevi manyero Kevin Ongeri kurwa ase studio ya kabere gendera gutwara uboligererio bia na boigo emargoba engia.
gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya ubanje tega Tembe Television Network witera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayeni amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amunogo chingera ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusi. Enya gitari ya HK International